بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ويل للمطففين Ölçemde ve tarazıda kembergüçülüğü vay. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون Ula kişilerden ölçep ağan çağda toluk alıdı. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Kişilerge ölçep ya ki tartip bergen çağda kembirdi. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم Ula büyük bir günde terildiğanlığa işenmeydi. يوم يقوم الناس لرب العالمين O günde insanlar alemlerinin Rabbinin huzurunda tik durdu. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين Ula tarazıda ölçemde kembiriştin yansın. Yaman ademlerinin namı emali çokum siccindi buludu. وما أدراك ما سجين Siccin digen nimu? Onu kandak bileleysen. كتاب مرقوم O yaman ademlerinin kılmışları hatırlangen bir defterdir. ويل يومئذ للمكذبين Bu günde inkar kıyıcılığı vay. الذين يكذبون بيوم الدين Ula kıyamet gününü inkar kılıdı. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Onu fakat küfrede haddidin aşkan intayin günahkar ademla inkar kılıdı. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Onunla bizning ayetlerimiz tilavet kılınsa, bu kadimkilerinin hikayeleridir deydi. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Hergiz ondak emas. Belki olanın günahları tüpeyliden dilleri qarayıp ketken. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Hergiz ondak emas. Hakikaten ula bu günde Rabbini körüştün men'i kılıngan. ثم إنهم لصال الجحيم Andın ula hakikaten devzakka dahil bolguçuladır. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Andın ulağa mana bu sila inkar kıygan nese yani azapdır değildi. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين Rastla yaxşı bendilerinin namı emali şek şübhisiz illiyonda boludu. وما أدراك ما عليون İlliyonun nemikenlikini kandak bileleysen, كتاب مرقوم o yaxşılarının emelleri hatırlangen defterdir. يشهده المقربون Onunla Allah'ın yakın periştileri guvah boludu. إن الأبرار لفي نعيم Yaxşılar nimet içide yani cennette boludu. على الأرائك ينظرون Ula taxtla üstüde turup Allah'ın cennette ulağı bergen türlük nimetleri qaraydı. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Ulağı qaraydigan bolsan, nimetning ulağının çıraylarından çıkıp durgan esirini tonuysan. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Ula ağzı pecetlengen sap şarap bilen suğurludu. İçişinin ahırida onundan ihbarının hedi kelip durdu. Kızıkçılar şununla kızıksın. ومزاجه من تسنيم Onunla yani sap şarapka tesnimnin suyu arlaştırılgan. عينا يشرب بها المقربون Tesnim cennetteki bir bulak bulup, onundan Allah'ın yakın bendileri işçidir. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
Kafirlar hakikaten müminlerini meskhir kılıp kületti. وإذا مروا بهم يتغامزون Müminler ulanın aldıdan ötkende ula özara köz kısışattı. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Öylerge qaytqanda müminlerinin gıybetini kılıp mezzi kılgan aldı qaytışattı. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Müminlerini körgende bula şeksiz adaşkanla deyişetti. وما أرسلوا عليهم حافظين Ula müminlerini küzütüşke evetilgini yok. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Bugün yani kıyamet günü müminler kafirladın külüdü. على الأرائك ينظرون Kafirlarning holiga esil taxtlar ustida o'ltirib nazar tashlaydi. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Kafirlar mu'minlarni masxir qilgan qilmishlarining jazosini tortdimi?